lake Bangladesh la bangso license card lo lake lasi tini ke kadu kami tadak market orang ke doana tum tala solam munthi ponta nal tuma chuning rilo ke ase tum pen nal tum kadu kami tala so putha ka bangke thandam si nal tum la bangke isi vet ase yang tong be tum kadu beta citizenship amendment bill go back puni je nai lake isi points lo sini points bangke uniform civil code bangke non la so session along ke ahok tema non ke do bom session along bangke la so bill ke alis wan lela ate bangke la ke non se draft bom lang pusipu non ke do bom session along ke uniform civil code ke kachingwa ya phan ate alis wan lela sita next session bangke la tum ke wan jang ring tepi lo lata aposi non me si tum ke arjudun long lok posi la tum ban ther nang ko uniform civil code po meaning ke lahilo UCC mo penile tum pula UCC go back pusi tum hangjo pilo UCC ke uniform civil code pu uniform pula tang te paching ri pe da fancy uniform pu ele tum school long damlo te thek long ji school uniform pula te laga ke lok pu te kado hota ke lok det pula ke uniform pula fancy pulo non bangke uniform civil code pula tang te India long non kachari bom BJP lapen RSS alang lia jir potun latum bang ko pilo ke kapin chong ke India ke Bharat ke sivet lopot India ke one language one culture one religion नहीं ताऊ latum ke India long bang ke lason cha tum non kamatha bang ke India pulotang te a religion tai sivet nang ji a culture tai sivet nang ji lapen a bisar kidara ro tai sivet नहीं ताऊ non ke tum karbia tum inglong aso tum ke mena bisar kidara rondo seta hala main ile tum India long ke do mainstream so Hindu tum bisar kidara role tum kirim kali bangke mondir long se kachar dom ni tum ke se sikar kli ni tum ke abha ka tum ke kar biya tum bangke abha ke Christian so do abha ke Hindu do abha ke Buddhist kirim tum do seta alang tum non kama bom bangke India ke Asia country por one nation one kala one religion isi beda religion nahi la penisia culture nang ji la son sila tum pulo tangte uniform civil code pulo tangte all India long ke bisar kidar aron bangke isiwet potao laso uniform civil code jong si tum phanang wan pidek pote kar bia tum tuke itum ke emena men na si viret po kosolo viret po lam te galailo viret je bangke tum hanke ar nam sinang koi kre bisar kidar aron lo itu ba jase met pet na pa hinu ye bangke Hindu long ke do caste system po bang henopik Hindu tum long itu caste system bukan tum ke akas ke cetak do kumane ga kang tu yang deng kumane ga kang da yang deng kumane bangin tu pi yang deng la son ke thak do akang da yang deng tum phone ke thiba tum kengop ke roya tum chukang tiba tum pulutang te brahmin hem lang judam long le brahmin hem ludam long le brahmin tum komen tu neta chukang tiba muni da hem ludam long le chukang tiba muni hem lang judam long le la puson se la tum long ke do tangte Pini karbia tum long ke la bangso veder posi tum ke nang tum tero na tum ke ngop ke ro tum pui tum chipupe nang tum be tu ke nang tum ke chukang ti tum pui tum chipupe seta la so hor mujong se tum na implemented pulotang te karbiang long bang pilo ke plang poke or karbiang long de kelelo all India all Assam all Northeast ke do ana dimbang pilo ke plang poke one nation one country one religion jong se ke wan lo pulotang te ele tum karbia tum ta kachar dom ta pina pen ke setar tilong lelu arona teng pulotang te Hindu teng se tum follow du nang po Hindu tum ke mondir long se chardom chot pute tum da mondir se chardom nang po pulote tum da caste system nang dokok po pena dike tum akheng nang che thak pon ke amuka teron tum ke obero ya party pot dam nang ni da ka hem ke amuka be tum ke la puson apot dam nang ni la so tum che thak nang kok po la fi la bangso uniform civil code potang te tum pan la caste system bang nang effect po hinia bang lang thusna uniform civil code jong si nang implemented lo pulotang te all India long bangke aron bangke isiwet po aron isiwet po pulotang te lang non itum karbi itum bisar kidar aron pen dang lok chujun chuku jat long lelo lapen aku non kamang hume menaya bangke itum ke itum biya baru mate itum cipang don aron ba lang tha ile tum karbi itum biya baru di cipang don bangke ile tum ke kur hijan ke chien long le chedu long le la ke senem pulo setanang litum main hala Hindu religion ka follow tu man lang tha hala tumke apina jong si das bolte apisota das kursi du juti di pena jong si la support ke all India ta isiget selam nai pulotante karbia tumta teron piche wanang kogi komania be bolte bepi wanang kogi la sila ke comment tu neta itumke koine la soposi ke asidum che song nang kok la si karbia tum ane tum
apa implement la so nu bai tuman siksak pigi la so uniform civil code bangke lasi la hini bangke tum chesong nangji pukok lo ele tum chesong lo soni bangke la hello panchayati raj systems panchayati raj bangke kopilo la hello ele tum hu la India long ke do kapre ka India North India long ke do long bangke pilo hala theng piarum long meeting do potot prong de sarpanch panchayati raj pu la bangke kopilo ka jiplang plang bangke la tu non teng pulutan te lagi tum 6 schedule ke tum ke karbiang long ke do the a el tum la ke do na teng pi teng prang along le phelang laga hem pu ke karbi tum hello ama sing le tum hale constitution long 6 schedule long nang tok pidak lo la so area long bang ke karbi atum hello hem pulo karbi ga si karbiang long pu sa menta bikok lo apoti la so long mange kapre ka tum bang nang cipudu long le dan lo aku mane ko mane general tum bang ke la so posi pini bang ke indirectly ko song si to mala so na cipudu lo yama bang ke panchayati raj dong sinang palu do pulo dang te ha la so panchayati raj system pen bang ke da bang ke ha gram sabha ta ha ko pini nang seng pensi ile tuma 6 schedule bang nang papuk dak po pukda ka pilo pulo tang te karbiang long no more 6 schedule nang ka 6 schedule area kalilo la ke general lo apo jok ta election thuru long lo kapre ka tum tanang thurdun jam po hala so ke mat ma phai ke ong bang lingsi hai det po la so posi tuma khei su tum ki wir jang ring ta la soni lo son thom ba son thom lo son pli bang la hello Assam government pen neli chulom heta neli ke Karbilo chalia song pen nili tum kadu ko chingrum pen nili lamning je dulang karbia song lo karbiang long arat la so karbia anglong long ke doan inglong so arat farman pen nili lamning je dulang Assam pen non kapang dak la hello e don hem pen jong si osomar banghinia bc bilong lo bilo pulo tangte la so hem phan ke aiwa hem ta pilong lelo la job card ta pipelo sakuri ta pipelo government facilities ke jat ta pipelo sipo two child policy la si two child policy bangke alang tumbang aku non ke manghu thumi me bangke la hello population do piglo Assam ke muluk do piglo pot pakom nang pota ho pekom nang popos ye don ben dahini ni apar usubar bilong le ako hala lang tum di putro bangke hala Bangladesh long ke do Hindu Bengali tumhan bangke hala tumhan bangke lak sitame citizenship amendment bill ban pen dak nang pedo tulo kupilo la bangke kamang hunang dia lam rada tumapan ka pamanghu pen ka prek khang avelo citizenship amendment bill bangke lak Bangladeshi tuman dak ban la Assam sor ki putro bangke ka Assam ke population ng onglo e don ben dahini ni par bilong lelo bilo pulo tang tela tuman ke sakuri ta pipelo jata pipelo la so lam si pangda lelo pulute la ke thang pota kali la ke kilu kelo makai inglong so khai inglong so rada tumapan ko son si kai kita ke ber piblong ima la bang so phan isiat la ke bidilang nolo la ke bidilang nolam the bangke la hello pinilang ka ile tum karbiang long Assam adang pangrumpet pen ile tum population ke hills plains pen pangrumpet ai tum ke lak sir ke bak sido cha bangke isisia khai si bangke akuti si kaisa itung ke alak chi si samcha lanta lak ke tapleng pede pulute ile tum jong si edon ben bang ni pulutan te non asami sa khai tum ke bangke 2 crore bak duka crore hini bak si duka pulutan te edon in nut le la tum sumar chibi sita 2 crore pulutan te don kuti si pulute kuti si population ningkan si barelo itum karbia tum ke lak ke vet pulutan te edon ben bahini ni le bi pusita lak ke bamuni lak pho achor pulute tum lak ke lak pho velo sab itum hisab na lak pho muni jong si bahini pulute lak ke vela bangen ningkan ni sisi 1 crore damelo ekuti le lo itu mange lata lak ke veji la so posi la son bon lo pulute latu munan pita MP MLA cipahai dunu nelo latu man ke parem verji pulutang te lahai ya polisi ba dun teng nang pu lahai kamat ado kok tahai lahai kamat ke do kok tahai ya posi pini lahai osomar pabilong le taw lai pu osomar ki biji ke nang bon beta lake arnam cholo muni tum lake bon nang gali lake bang cicini lo ko an ma chupati une ke bang ke pasitilo lake nang li bon lu nang nelo bang arnam si bang lahai ke langpu apo sila ke thang ta kalilo lake karbia ke matela ilong so ke to phat ko son si la to phan ka pekom hek dima la so bidi ke claim si lake la so pot pini wan dat so ton wara lo ni tumge la ben ke tu chi no bang ke ki tu chi points bang ke la hello ki tu chi points bang ke
Constitution Scheduled Tribes Amendment Bill 2019. Non ini tum bhan lang tha. Ini tum karbia khailong doktor engineer ke man tum dok piglo. Sita ke thek bi non pen thek pig bangateng. Ha general tum pen an pele tum ke man tum kali. Do itu mo ina bahini tum ke thek tum do ni ave pupe. Sita ke om tu itu ma doktor engineer tum officer ke man tum ke hala inglong aso pula sa kota an wan ki pipi do. Bang sakuri jong si bharoi si kang lo pulote phoke karbia rat pate karbia long la tribal karbi garo khasi pendang lo lahai dimasa la to afan ki tik pi bang bharoi si apos kang lo pulotang te kai ke ta pho la son ki tik pi do la so pho ke tik long si itu ma karbia so mara tumpa dimasa so mar pendang lo inglong so ke tum ke la tuma bang ke kai ta doktor engineer kota ni kan ranta chiman pi dun long urelo aman